E toi whaatalo whaatu le tātou atunu Samoa nei tu la fiafi o le tātou proklama fo le nei o le tala e whaavau. Al nei vai aso le tātou amatalia se series po ni proklama whaasolo po o ni mini-series e whaatatau i le taulanga togiola sa whaie el tātou ali o Yesu mo oe mau. O le series lea o le atato soina mai tuspa ia le winga o lona togiola po o le atonement. Le mafuanga o lona togiola ma le unga o ang sala mai lona togiola. O le proklama lona lua le tato series o le atato soina ai lona mana vale atua whaatasi malona na atura wha al tangata ni ia tātou i loa manino lava o ia lava lea o le alo le tua o lo fitalai mai e le tuspa ia. O lea fo i vaenga o lea tātou sa ili e valo anga le tuspa ia e whaatatau le Mesia ina ia tātou i loa le lei ma le mauti noa o le Yesu lava lea o lo fitalai mai e le tusi o ia lava lea tasi na maliu i le Kalevario. O le tātou mta upula le afiafi nei o le togiola mo lou o la fou. O le togiola mo lou o la fou. O le tātou tusi whaitau a matai le tātou proklama e mo le tusi kenese luas fulua o lona mta o le whai upu e mua tau le sfuluiva. O lo whaitau whapea o the sky was dark when the old patriarch clearly heard God speak, saying, Abraham, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of, in Genesis 22, verse 1 and 2. For maile tu Abramo, o ia a velo atali o e totasi o le ua pele ia te oe o isa ako lava lea ma e alu i le nuu o Moriah ma a vatu ia te ia e whai mataulanga mu i le mea i le tasi maunga au te tu ina atu ia te oe o le teimi le nei o matete Abramo i le toftofonga le tua ia te ia. God had promised that through Isaac he would be a father of a mighty nation, and all of Abraham's hopes and dreams were set upon this miracle son given to him and Sarah in their old age. He didn't understand why God was asking him to do this strange act, but he had learned to trust and obey his heavenly Father, even when tested. So Abraham gently awakened young Isaac and the two trusted servants, and the small company began the 3-day trip to Moriah. As they neared the mountain of sacrifice, Abraham instructed his servants to wait for him and Isaac to return. And then he placed the wood on his son's back, and together they started up the mountain. Sensing that something was wrong, sa whai mai sa ako lo tamai, whauta, o le afi malifafie, a o I whea se tamai mā moe, e whaia I le taulanga mu. Na whapea mai leo Abramo, lo watali e au mai e le tua se tamai mā moe mama, e whaia le taulanga mu. When they reached the top, Abraham tearfully explained the reason for their mission. Whaipuivan na ona whaiai lera Abramo le whatawhaitaulanga ma whaafu I le whawhie. Willingly, Isaac to God's command. After the last embrace, wa na fusi fo'ilona te liia Isaako, ma whae ia te ia le whata I lunga o le whawhie. Abraham then raised his knife, but suddenly he was stopped by an angel. So ia le ho'olo lima I le tama. Aua fo'i e te
Whaia se mea tasi a te ia, a wā, ua ui loa nei, ua e matau i le atua. Whauta, o le tamai mā moe poa, e ona tua, ua lave o na nifo i le la au filifili. O na alua i leo Abrahamo, ma au mai le mā moe poa, o si ai le taulanga mū, e sui ai, e lona atalii. Because thou hast done this thing, I will bless thee, and in thy seed shall all nations of the earth be blessed. O le mea le o te matuafa manuia ia te oe Abrahamo. O lau whanau foi e manuia atu ai nu umalava o le lalolangi a wā ua e usiu stai i lau upu. This moving story was not the only time a father had to make a painful decision to sacrifice his beloved son. Usi mai lo whafonga mai moa sa moa, o le tala tatoa fiafi nei, o le togiola mo lou wola fou. Ia o le tatoa fsili mo mua. Whom did the animal that was sacrificed in Isaac's place represent? Wai ea sa whaatusa hai le tamai mā moe lea na suia hai le atali o Abrahamo o Isaako mo le osina o le nei taulanga. O le tatou tali e mo le tusia Ioane mo mua whai upu e lusfuluiva. The next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Whauta o le tamai mā moe o le tua, na te avesea le angasala o le lalolangi. O le tatou fsili longa lua. Why was it necessary for Jesus to die? Ai sea ea ua avea ai le malio Yesu o se mea ua tatau lea mo i tatou uma. O le tatou talisa moa e maua le Roma tolu o lona whai upu e luasful tolu. For all have sinned. Awa wa ngasala umatangata o le olivi inga ma le mamalu le tua. Another scripture is in Romans 6 verse 23. It says, For the wages of sin is death. Awa ole oti ole totongi leo le angsala. Ole e peru even fa upu lusful lua fa pea, without shedding of blood is no remission. A le o iai foi se fa malinginga o le toto u le ai foi se fa mangaloina. 1 Corinthians 15 verse 3, Christ died for our sins according to the scriptures. Na maliu ke riso masui o tatou ang sala pei o na tusia.